Sere Vou, voqa-voutaki kina na Bounty Premium Rum. Taste the spirit of Fiji. Ia na sale kabrega na VTFM 92.2 FM kami dagai kachi weekenda hena mbongi bina nikua dona magital tumai na buguni nonda parokaramu talitaki dona maki bogalebu. Oya na parokaramu go ni rongo Sere Vou na bei Sere Vou eso randa bakutomai uira na vei-matasere mai bir na kena doni budu merendo mai voqa-voutaki tu na sale kabrega na VTFM merawan ni ndatali takatuki na buguni veiqaravi bakin na itabindindu eso and the boy tabi take and the kina. Ya, and a bogi binani kuwa, the bobana kina company go na bounty, and a buna beto koni weekenda, a rawan into my voqa-voutaki tukin on the Sere Vou ir na vei-matasere, and non the BSABT, Wakakida Kibi Irtanga, Ersat, veiqaravi to my vanuatani. Oh, Bambola Chugani became in a Samuel Mengori and watching on go, and 92 FM, 92.2 FM, 92.4 FM, Kina 92.6 FM. Wakakina be community nga na siya mo na Facebook page in VTFM and abunin on the live. Whether ito kayo ngo membala ito ng parokaramu talitaking go na Sere Vou kabito ko ni chicken of bounty and ang bongin din day. O bambulso nga ngori kibe J verambale ni bulabinak. May nanimitigan ni kinang gori itadiro east way Nina Opa o Chio o wakino Sai o Mesaki o Samu kay baby Sera gorendo siya mo may tadiro east wakin we ben baban dum bulabinak. Wani ni binatal tani bikem ni en ambong ni dai non da Sere Vou en ambong ni kuwa en non da Sere na matser ngo na North Life ndekilanga North Life ngori na mbula ni tumai na boliku ni non da vanua ya non da tu ni Sere en da mai rongo tsuko en ambong ibina ni kuwa ya na ndakuni mau kembale na totoka ni bika e toka ngori e bia umanda na totoka ni rere ni mau en do bareteki mai ya nagai bakasa mataka manda si da pambekana na imbale ni ndakuri mau e ba imbale teki chuki na ital no ni serengo enam bongi dindai sandana rongo da manda na ital no ni serengo na ndakuni mau me bertoni lolo na North Life nagai ba dindina teke si ang na da pambekana naki ni talanoa membale tan na serengo gona no da Sere Vou enam bongi dindai.
Sere Vou, voqa-voutaki na Bounty Premium Rum. Taste the spirit of Fiji. Yang ana nanda Sere Vou ena mbogi binani kuwa bobe na tsugina kina kambani ngon Bounty ena bugu nona beito ko ni tsuku weekenda ena wasini ngono binango rani mbu mai bonga bu tikital tukina weekenda enduan na Sere Vou mai beira na nonda matsere ndori bibo marotaki ena nonda vanua o raongo valebu ngomba di mundo tu no moni madango amba di ndo tu no moni madao ni taniu ena bei tikotiko kina ena nonra sikotu ni ena bei bonua ka rekila ni narao ni rao chimikina ni buru nimbula kina na kena na nonra libo marotaki tu na libo bonua ya ena nonda Sere Vou ena mbogi inda ronga tu na keni tal noya toka ba oti na buniken na tuwe ba mata unangangani Sere ron inda mai rongo tu ena mbogi binani ko na bale buna matsergori North Life ena mbogi binani ko ena buni sergori ndakuni mau. Mambore dal tsugani ngari ke bei andi mbati buaka ni mbole bina ka bene ni mitoni ke de vertone timi ni kandabu ke mbati ngangor na malata wa mbinga be konni si sala lebu kali baka walu no sabanu ni bina teni be kem do buaka na vertone timi
na mbongini ko Elizabeth da urewa ni bole binaka sa masarchuk may Rockingham Perth may Australia na mbongini ko ato masibo kalolo ni bole binanita sa sandinde Chia Victoria ni bole binaka may singa toka vina ni mitinga ni berna tim ni obolau na gito chuko ni mataka ke na tim ni tabwa push obolau oh yeah tamay ke ai ni bole binaka ba ni binata tunga ni bekem ni na mbongini ndai tirai junior na dembe bulana kwa baka kene biasa na dandangun isa bule bina na bekangu mena ni mitu kan kene bertuna staff kadaka matuku hospital staff nurse wangambada staff nurse lepani lanyan mboso levuke ina turang bunuai ilai ke irto na nasi ni korene na nuku matuku gonga onasi ni koro aroi matuku lau sanga talangani ngule dabekina isa bina bale bina bekangu na siamo chukume na mbongi ndai Alisio Petro sa mutunga may dalani benu ko may senyai na tonra ni singangori kay turan na itambali buya sa lolomotin mo mimbibi kemraw nambong ibinani kuha excuse me wa mulu tatori bitiri sabi kan takei ni bole binaka mena ni mingani kinangori o Solomon indakei salnia tandakei Petrina Benefil cholame baka mimbinga bi birthday girl o Elizabeth kula andua mo inanronga ndi mbati buaka ni bole binaka Wadi ni binatal tunga ni bikem do beki ni biliame mek balekana ke koni si sala lebu kadi bagawalu ngo tini manasa naudi wai sia machuk mai na wasi ni ngone binango va turanga ni mole binaka Jean Marie mole binaka wadi ni binate di bikem ni na mbong ndai warni se simbale mole binaka mole binaka bara Chine se taisa ni bole binaka wani ni binate ni bikem ni nambong ni ndai Petero ati Mateo ni bole binaka veiqaravi tanga mengori New Zealand BF plenty matapihi Venasio Patimo Mika Rusio Romeo Adre semesa penyasi ke senimbua ndo se mtubiki na nambong ni kwa Wambul tato ngor be jay be rambali ni bole binaka mena ni mani kina ngori kandabu na serke kandabu ke na weke kim oi minan ronga isa salolo ma bimbiten angela tirewa ni bole binaka tau mina ni mengani kina ngor na kapa berlo da chinga ngor mai suba ba do chinga na bari mara mahol oi sanjina wa kina be sermaya serua ni bole binaka o mere kaningem isa alolo ma bimbitiani Meme wangani sarabi ni bole binaka. Mai anda ku inu ku sawa kasa mai telebu. Do sa bole binaka ba ni binani bikem do en bonga dinda ya. Ni takini na marata kichino to bitokani na wasi ni ngono binango en ya wongo ni Sere Vou. Na bale bu bounty na bu na mu bitoko ni binaka chiko bikenda. En bonga dinda. Meli na lebu ni bole binaka. Wani ni binatal tunga ni bikem ni anambong indindai. Varia wanga mbule binaka brother. Magena ni mingani kina gori kem donga mi vale gori melo toka. Wani ni binatel bikem do ena wasi ni ngone binango Lucia tinai vena ni mitinga birna anda 15 ni tele bunos vena ni mitinga no Lucia Mikael Willy isa bule binata dingu. Salalo mambimbi teni bikem ni anambong indindai ya. Beniana rabatu ni bole binaka megena ni megani kina ngori iya sawani na itasiri ndo bole binaka nuko matangali Wambule tatoni bilindi ambamba kumbau ni bole binaka. Mena ni mitani kina ngor bere kelsara na ngone buli ni na kondu mundu primary school. Era kemba chikono ngonongo o ira na scouts ke na girl guide. Wani ni bina chikani mundu koro lo mebiti. Wami minga be ira kelsara na leni koro. Era tu nonda wa kina be ira na tumi bunotani Salo lo mabimbital tokani na lo mani koro ngor me mundu koro lo mebiti
Alicia Petron ni mbulu binana kangu. Magana ni mea ni isa. Kena na sere chimi yang ilusi. Alisio. Siya nga to kapikito na sere ngori chimi ang ilusi. Kes rokon di nono ni boleh bina tahu. Boleh bina kan dia mbati buaka ni boleh bina ka. Meni manasa tumbuna. Na military oni kei ebi wata kei marida endo boleh bina ka. Wale nasaki ni boleh bina ka. Boleh bina tahu sama satu mai nabuni kambi mai na mosi. Vitalina, Paulina, Silvia kani warau tinggor na smek juice na bongini kuai. Dapat taltonga ken nonda parokaramu go. Ena bongin dai nonda ya wongo ni Sere Vou. Kena makatal timo